بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى çeksiz maqtolar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salam salavatlar bolsun. Bir qancha vaqtdan keyin sabagыбызды qayra başlap atабыз. Ramazandan murda sabagыбыз to'xtagan эле. Себеби Ramazanda adamlar ibadat menen, tarawih menen, orozo menen ora bolушат. Анан ошо дайыма Ramazanda sabактарыбыз токтоп турат, adamlar ibadat кылсын деп. Бул ошо дүйнө жүзүндө ошондой да. Жада калса чоң ислами жанагы дин күчөгөн мамлекеттерде деле Ramazanda шейхтер ибадатка киришет. Анан шамдан кийин оз ачар болот, сабак кылып калсак туура эмес болот. Ошого Рамазандан кийин сабагыбыз бир аз токтогон. Рамазандан кийин дагы кичине сапарыбыз болуп, эски борборлук мечитте сабагыбыз болуп атты. Эми бүгүндөн баштап иншалла бул жакта колубуздан келишинче сабагыбызды улантабыз. Эсиңиздерде болсо бул жердеги сабагыбыз İmam Abu Hanifa rahmatullahi aleyhin erçiyibizbi же Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erçiyibizbi degen mындай ekstremistik nemede суроо. Ал деген нерсе адамдардын арасында биз пайгамбарды эрчибиз, Abu Hanifаны эрчибейбиз деген чакырыктардын түгү канчалык чын эмес экендигин, максат эмне экендигин баяндап, Abu Hanifa rahmatullahi aleyhinin ошол пайгамбардын динибизге алып келгендигин баяндап келетабыз. Өткөнкү 9-чу сабак чыкты окшойт. Бүгүндөн баштап 10-чу сабакта бүгүн биз сиздер менен токтоло турган маселебиз дайыма имам Абу Ханифага айтылып келген бир дооматтарга жооп беретинде аалымдардын жана китептеги маселелер. Ал кайсыл доомат? Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи хадисти билбейт деген. Abu Hanifa hadisти rahmatullah aleyhi bilgendигин жана билгенде да өтө жакшы билгендигин баяндап келебиз. Бүгүнкү токтоло турган маселебиз muhaddisler, hadis менен алек болгон аалымдар, анан фукахалар, Abu Hanifa, Imam Malik, Ahmad ibn Hanbal окшогон чоң аалымдар, фукахалар жана ханафилер деген ортодогу бир келишпөөчүлүк бар. Азыркы ошол Abu Hanifага туура эмес сөздөрдү айтып аткан, же болбосо Abu Hanifага бир ылайык эмес сөздөрдү айтып аткандар ошол илгерки мухаддистердин сөздөрүнөн таасирленип. Бир мезгилде айтып өтүп кетишкен. Ошол канча кээ биркиси туура, кээ биркиси туура эмес, кээ биркиси ката, кээ биркиси көрө албай айтылган. Ошону эми азыркы заманда кээ бирки адамдар кайра тилтип атат. Ошону кайра анан муктаждыкка жараша жооп беретинде. Muhaddislerде ошондой бир өзгөчөлүк болгон, ал өзгөчөлүк улул иснат. Хадис риваят кылганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен сенин араңда канча адам бар деген маселе. Канчалык сени менен Пайгамбарыбыздын арасында адам азыраак болсо хадис риваят кылганыңда. Хадис илиминде ошо улул иснат деген белгилүү бир илим бар да. Кимдин санады али болсо, чынжырчасы бийик болсо, улуу болсо, ошол баркталган, ошол мындай кадыр барктуу болушкан мухаддистердин арасында. Бул нерсе фукахалардын, Абу Ханифа рахматуллахи алейхин пикирине анчалык деле маанилүү нерсе эмес. Сени менен пайгамбардын ортосунда 3 адам барбы, 2 адам барбы? Эң негизгиси пайгамбардын хадиси сага сахih жетип келди. Ошондон эмне өкүм чыгарылат? Анан ошол өкүмдү кантип элдерге түшүндүрүп беребиз? Намазың кандай болот, орозоң кандай болот, ажылыгың, соода сатыгың, башка маселелер. Имам Абу Ханифанын хадис менен алек болбостон, хадистерден өкүм чыгаруу менен алек болгондугунун себеби ошо адамдарга муктаждык. Ошол мен намазым кандай болду, орозом кандай болду, талагым кандай болду, ажылыгым кандай болду, ошол маселелерди пайгамбарыбыздын жолу менен чечип берүү. Эми сабактарыбызда көп айттык, кайра кайталоонун кереги жок. Пайгамбарыбызга болгон Абу Ханифанын жакын болгон чынжырчасы илимдеги белгилүү. Эми мухаддистердин көз карашындагы Абу Ханифанын пайгамбарыбыз менен Абу Ханифанын ортосунда канча адам бар? Улул иснат же болсо жанагы чынжырчанын кыска болуусу канчалык маанилүү экендигине токтонобуз.
Ulul isnad mizatun lil imam Abi Hanifa. Bugünkü temamız ulul isnad, çınjırçanın az bolusu Abu Hanifa'nın bir artıkçılıklarından bir artıkçılık, başka hiç kimde yok. Sahabalardan başka, andan keyinki tabiinlerden, fiqh bilen alek bolup fatva bergen adamlardan Abu Hanifa'çalık çınjırçası kıska bolgon. Başkaça aytkanda muhaddislerden tili menen aytsanız sanadil ali bolgon insan yok, az. Var bolsa da az. Alganday temeyyeze Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi min beyne eyyimmetil fiqh. Fiqh menen alektengen çoğun ayimma alımlardan Abu Hanifa uşul nerse menen ayırmalangan emne menen bil vuhdaniyat. Peygamberimiz bilen Abu Hanifa ortasında bir adam var. Hadis rivayet kılganda. Vuhdaniyat. Hadis iliminde sunaiyat, sulasiyat degen de var. 2 adam var, 3 adam var degençi. Sunaiyat vel vuhdaniyat degen alımdardı kolunuz menen sanap çırak menen izlep tabalbaysiz. En ulu men kıyımın degenler sulasiyat. Anan sunaiyat. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin sulasiyat Peygamberimiz menen İmam Bukhari'nin ortasında 3 adam var ekendigi emi çoğun bir sıymak. Atayın İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin sulasiyat 3 adam rivayet kılan hadislerin özünçö top bir kitap kılıp yazgan anı bizden Hanafi alim Mulla Ali Qari atayın şarh berip yazıp şarhtap koygan sonu. O 3 adam var. Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi menen Peygamberimizin arasında bir adam var, sahabi gana. Doktor olsun. Emne dese fi rivayetihi lil hadis. Hadis'i rivayet kılganda ve lehu mi'at rivayet. Yüzdögen rivayetler var fi sunaiyat. Peygamberimiz menen Abu Hanifa ortasında 2 adam var eken degen. Hadis iliminde. Balagat adadul vuhdaniyat li Abi Hanifa 5 hadis. Peygamberimiz menen Abu Hanifa'nın ortasında bir adam bolup bir rivayet kılgan hadislerden 5 hadis var. Ha? Kana fiha beynen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve Abi Hanifa'ta sahabiyyun vahid. Bir gana sahaba var. Ve zekeraha as-Suyuti ve ce'alaha seb'aten. Negizi bizden Hanafilerde, bizden kitaplarımızda Abu Hanifa menen Peygamberimiz ortasında 5 adam var dep söylesek İmam Suyuti, o İmam Suyuti rahmetullahi aleyhi İslam alamında en çoğun alimlerden bir alim. Şafii mazhabında. Al kişinin yazgan kitapları kaysıl fanda bir kitap yazsa, oşol kitap umda zakon bolgon. Kaysı kitap da olmasın. Al kişi men mujtehid mutlak darajaga jettim dep dava kılganlardan birisi. Emese İmam As-Suyuti hicrattın 4. kılımından giyin gelgen. Oşentse de biz 4. kılımdan beri mujtehid mutlak çıgalekte otpayız mı? İmam Suyuti men mujtehid mutlak darajaga jettim degen bir özünün zamanındağı alimler. İmam Suyuti Allah razı olsun kana usulumuz gana ke. Siz mujtehid mutlak darajatsanız usulumuz gana Abu Hanifa'nınkiday, İmam Şafii, Ahmed ibn Hanbal'dikinday, İmam Malik'dikinday özünçü özünüz usulunuz Kur'an hadisten hükümala turgan kanday usulumuz var. 4-4'ünkünden başkaça. Dese usullarda aytkanda İmam Şafii'nin usulü, Al Malik'tin usulü. Siz maşallah Allah'ım razı olsun Şafii mazhabda en çok alimsiz degen. Biroq oşentse dağı İmam Suyuti'nin ilimin tan albay koyu Şafii mazhabda olsa da adaletsizlik bolar. İmam Suyuti rahmetullahi aleyhi El-İtqanu fi ulumul Kur'an deyen kitap yazgan 6 tomluk. Mendeki bar 6 tom. Ulumul Kur'an boyunca 6 tomluk kitap yazgan. Ulumul Kur'an boyunca nomer 1 kitap. Hadis iliminde, mustalah hadis iliminde Tedribur Rawi Şerh Takribun Nevevi. İmam Nevevi'den Takrib deyen kitabı var. Oşoğa şerh yazgan Tedribur Rawi degen. Mustalah hadisinde, jawsa usulul hadis kitabında nomer 1.
Tafsirde Ad-Durrul Mansur beken ismen çıkmasa tafsir yazgan bir 25-30 tomluk. Lugatda Aşbah ve Nazair dep kitap yazgan. Ukmuş. Al kişi şunday her bir yazgan kitabı özünçe umda, özünçe bir adamlar kayta turgan. Azırkı mezgilde mustalah hadis, usulul hadis ilimini okuyayım desen Şafii mazhabından. Bir yaktan Mukaddimat İbn Salahça olmasa janağı Baykuni şet okup geldi akırında tedribir oyda okuysun. Tedribir okugandan keyin maşallah Allah razı olsun senden hadis iliminde imam boldun deydi. Tedribir rawi azır 6 tom bolup basma bolup çıkan bizning ustazımız Şeyh Muhammed Avvami Allah Taala ömrünü uzun kılsın. Azır anı tahqiq kılıp, ta'liq kılıp, sonun kılıp adamlar okuyturan kılıp çıkarıp koyan. El-Muhim İmam Suyuti'nin kadri okumuş. Anı yazgan kitapta. Oşa İmam Suyuti rahmetullahi aleyhi zekeraha Suyuti ve cealaha seb'atan. Hadiste de çoğun alım sizlere Hanefiler 5 ödep jürösüңөр. Men 7'ge jetkizdim deydi. Peygamberimiz men Abu Hanifa'nın ortasındagi vahdaniyet hadisler 7 hadis ekan. Bunu İmam Suyuti özü Şafii mazhabında olsa da Abu Hanifa'nın ömür bayanın, anın faziletin, anın çoğun alim ekendigin Tabid-i Sahifa degen atayan kitap yazgan. Abu Hanifa'nın ömür bayanı. Buna oşol kitabında ne? Abu Hanifa menen Peygamberimizin ortasında 7 var dedi. Men daha ilk onu taptım dedi. 5 yıl. Andan keyin o allafa fiha Abul Makarim Abdullah bin Hüseyin en-Nisaburi degen çoğun alim atayın bir kitap yazıp ne degen atın ahadisu seb'a an seb'ati minas sahabati radıyallahu anhum ellezî rava anhum İmam Abu Hanife deb bu kitaptın PDF'i başkaça aytganda janağı elektronlu variantı mende var. İmam Abul Makarim oşordu bardığın top 7 hadis Peygamberimizga Abu Hanifa'nın ortasında bir adam var eken. Kebirler bizge aytat da İmam Abu Hanifa yaxşı sahaba tabi'in benim mağzorga Anas ibn Malik'ti görüptür maqul hem tabi'in görüptür. Bu ilim algan emas. İlim algan emas. Amına ilim alganlığı jönündө 7 hadis başkaça aytganda Peygamberimizden sahabalardan ilim alganda 7 hadisти. İmam Suyuti, andan keyin Abul Makarim, Abdullah bin Hüseyin en-Nisaburi atayın kitabı yazgan. Alemi Sunaiyat Abu Hanifa menen Peygamberimizin atasında 2 adam, bir tabi'in, bir sahaba var ekendigin vasala adadu sunaiyat min rivayet Abi Hanife 219 hadisen. 219 hadis var eken Peygamberimiz menen Abu Hanifa'nın ortasında 2 adam var eken. Ve kana fîme beyne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hanife sahabi ve tabi'i fakat boldu. Ve garad min hâzâ at-tafsil niye bunu ayet atağız? Lianne İmam-ül A'zam Abu Hanife fil isnadil âli senadı öte joğru çıncırçası kıska mekanetun azîme ulu bir orun değil. Bunday nerse anca mınçan adam da yok değil. Vel isnadil ali min mizatihil khassa. Bu bir jana 2 adam menen Peygamberimizden hadis rivayet kılgandığı bu ali cidden değil. La siyama fil vahdaniyat bir adamlıklarda ne desin yani bir adam. Ve fi thunaiyat la tusawihi ahadun min al-a'imme. 2 adam rivayet kılgan hadislerden aimmalardan hiç kim anımının tengel olarak bir gana İmam Malik'te 1-2 hadisi var. Ve thulathiyat ve rubaiyat 3'lük 4'lüktür fi esanidihi minel marviyatil amme kethira cidden. 3'lük 4'lük Peygamberimizden hadisi rivayet kılanlar öteli köpten. Vel hakku enne hâzâ fadlun la yunkiru ahad. Bu şu Peygamberimiz Abu Hanife rahmetullahi şunday bir fazileti anı göre albagan adam gana jokko çıgarbasa fadlun la yunkiru had. Hiç kim anı jokko çıgara albaydı. Femen enkarahu kim biro jokko çıgarıp joganda emese fe imma min at-tatabbu'l qasir kim jok dese demek al yaxşı hadis ilimini izildebegen adam avut taassubun fatir. Je olursa çekten aşkan Abu Hanifa'nın jaman görgen bir adam.
وعلف شمس الدين يوسف بن خليل الدمشقي حنبلي. Hanbali mazhabtagı Şemsüddin degen alım ne? Cüz'an bir kitap yazıptır. Al-Avali al-İmam Abi Hanife. Abu Hanife'nin senedi ali olgan, çinjirçası kıska olgan degen atayın Hanbali mazhabtagı bir alımda kitap yazıptır. Bu kitapta Darul Kutub-i İlmiye'de basmağa çıkan bir tomluk. Bazarda da var, mende de var. فَمَنْ جَمَعَتْ لَهُ كُلُّ هَذِهِ الْمَسَانِيدِ وَالْآثَارِ Giymişlerden bardığın topta bir kitap kıla turgan bolsa, alaf min degen hadis bolat. فَكَيْفَ لَا يَكُونَ اِسْتَوْعَبَ اَحَادِسِ الْأَحْكَامِ Ana kayntu aytasınlar Abu Hanife, öküm alınaturan hadisleri toptuğun emez deyip kayntu aytasınlar. Özü öküm alınaturan hadis, iki jariminden 5.000 geçeyim bolsa. Allatu law teferraga talibu ilmin muddeten minez zaman. Jönele bir ilim talap kılacak adam kişi de vaqt oturursa, top koy oturgan nerse Abu Hanife bilbeybi deydi. Bugünkü temamızın kıskaçası buna uşunday demek. Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin senedi ali ekendigin bir sebepsiz ele Abu Hanife'ni hadis bilbeyt degenge cevap eretinde. Andan keyinki temamız kuvvetud delil ve da'fuhu yerci'u lil müştehid la gayra. Andan keyinki delilimiz bir hadistin alsız jene күчтүү ökendigi müştehid mutlakka gana kaytat, başka adamga kaytpayt. Ne sebepten bunu aytып atabыз? Sebebi İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi ökümdörde alıp atkanda, ökümdörde alıp erejelerde жазгандағы kaysıl hadislerden, kaysıl ayatlardan hüküm algandığın жазgan жоқ zahir rivaya. Emnege? Sebebi birөө kalasa muhaddislerde tolturak kitaplar var. Alın, barıp uşaktan oku alıver. Bul jer hadislerden hüküm alına turgan, zakon жазıla turgan, ereje жазыла turgan jer. Oşon üçün kitapты uzartpastan, hadislerden, dalillerini жазбастан jalan ele anın erejesini жазган. İnnel ibrata bi thubuted delil indel mujtehid mutlak. Emi etibarga alına turgan nerse Abu Hanife'de uşul hadis sahih mi? Uşul negizli nerse. Sebebi Abu Hanife alıp atal ökümdü. La bi thubutihi indena ba'da qurunin adida. Bir gança kılımdan ötköndüğün uşul hadistin bizde sahih boluşu şart emas. Abu Hanife 150. yılı fiqh'ti jab, zakonu жазып бүтüp ölüp kaldı. Emi hazır biz izildenip ol hadis sahih bu daifı da bizildegenin alsaga Abu Hanife'ga diyeşesi yok. Ha? Emi gebirki hadisler Abu Hanife'nin zamanında sahih, anan mutavatir, күчтүү boluşu mümkün degen zaman ötköndөн keyin al daif bolup kaçı mümkün. Sebebi Peygamberimiz hadisleri rivayet kıldı, aytты. Sahaba uktu. Sahabalardan bardığı adil. Ha? Hadisleri kavlan. Andan tabi'in uktu. Abu Hanife şul jerden aldı hadislerdi. Andan tabi'in uktu. Anan atba tabi'in ukanda munul jerden biri alsız bolup kaldı. Ana munu atba tabi'in anan İmam Bukhari'ye geldi. İmam Bukhari bu hadisni qarada bu hadis zayıf dedi. Sebebi İmam Bukhari'ye jetken hadis zayıf. Abu Hanife zayıf emas. Sebebi Abu Hanife al hadis zayıf bolulikte algan. Belki bu hadis Abu Hanife ölgönden keyin 100 yıldan keyin, 150 yıldan keyin alsız bolgan. Adam ilim alıp atkanımda kişine oyguruk ilim az gerek da. Ha? Bu Abu Hanife 150. yılı erejeni жазып бүтüp bu dünyaya ötüp ketse, ana men hazır kitaplarda qarap alıp hadis alsız degende kimin sebebinен hadis alsız bolup kaldı da qaraş gerek da. Anın ömrü bayanı qaraş gerek. Kançançı yılı töröldü, kaçan öldü. Abu Hanife 150. yılı ölgön bolsa, tigi hadis zayıf bolup atkan 256. yılı. 256. yıl Abu Hanife ölgönden 100 yıldan keyin. Abu Hanife ölgönden 100 yıldan keyin bu hadis zayıf oldu. Sağa, mağa, İmam Bukhari'ge, başkalarga zayıf oldu. Abu Hanife'ga zayıf bolgan жоқ. Abu Hanife жазып ökümdödü getken. Ha? Şol nersege kişine göbürөөк көңүл бурушубуз керек. Ошого кээ hadisler Abu Hanife'nin zamanında sahih boluşu mümkün, mutawatir boluşu mümkün, keyin gelip zayıf bolup kaçı mümkün. Al sağa zayıf, Abu Hanife zayıf emas. Bir zamanda sahih bolup, ikinci zamanda şaz bolup kaçı mümkün. Sebebi adamlar rivayet kılıp atatdı.
Oşol adamdardын sebebi menен hadis alsız bolup kalıp atat. Hadis ilim menen alektengen ömrün kişine hadiske jumşagan adamlar düşünet. Anan janagı orusçadan okuganlar düşünmeyt da ançı. فَلَا يَنْبَغِ أَنْ نُضَعِّفَ دَلِيلِ مُجْتَهِدٍ. Biz de mujtahidin meselesine dalil kılıngan bir hadisleri, azırkı zamanda bir hadisleri görüp alıp turup, anan biz bu hadis alsız, Abu Hanifa'nın meselesi alsız dep aytkan turamız. Oşon üçün ötkönki 9-njy sabazda aytkanbız. Da'fu dalilil mustadil la yadullu da'fu meseletil mujtahid. Mustadil degen nerse, Abu Hanife 150-yılı fiqh'ı cazip ereceğini bütürüp zahir rivayanı gitti. Andan keyin İmam Şafii Abu Hanife ölgün yılı töreldi. Al çoğoydu, ilim aldı, fakih bolgondan keyin ana Hanafiler menen talaşıp başlaganda sizlerin daliliňer menen Hanafiler dep Abu Hanife'nin çöwere şakirtleri menen munazara kılıp kaldı. Sizler Abu Hanife bunu munday deytesiniz, biz şunday deymiz. Daliliňer menen, dalilimiz bol. Oşol zamanda hadis. Bu hadis daif. Daif senga daif. Abu Hanife'ga daif emes. Oşon üçün andan keyin anan adamlar gelgendagi İmam Marginani bolsun, 6-5 kılımda. Andan keyin İmam Mawsili İhtiyar li Ta'lil Muhtar жазып atkanda anan Abu Hanife'nin erecelerini özünün zamanında bar hadislerde жазып koydu aslında. Sahihindagi, daifindagi Abu Hanife'nin sözüne ılayklı sözler koydu. Emi bir adam geletdagi Hidayadan bir hadis okuydu. Okuydu unaka hadis anasını qarayt internetinizde alsız deydi. Ana sizlerden maskavыңар alsız, Hidayada hadisiňer alsız deydi. Al İmam Marginani al-Mustadil. O Abu Hanife ölgönden 5 kılımdan keyin gelip Abu Hanife'nin erejesine özünün zamanında bar hadis tap koydu. Anan bizde daha bir erece var. Abu Hanife'nin tüzgön erejesine bir hadis oşonu bekem dese, bekem deydi kardeş, Abu Hanife'nin avadan aldı öyle. Bekem dese, bunu hadis alsız bolsa, bunu Abu Hanife'nin tüzgön erecesi bu hadisti Hasan li gayrihi dereceğe götürüp degen erece var. Emnege dese, Abu Hanife erece tüzüp atkanda anın arkasında ayat var. Mutavatir hadis, meşhur hadisler var. Bir erecenin arkasında bir kança delil var. Mesela Kuduri olsun, Hidayet olsun, Muhtar olsun, bizde Hanafi mazhabda matn ereceleri var o. Liboy bir ereceni alıp geliniz. Arkasında 5 delil var eken men delil berem. Abu Hanife erece tüzüp atkanda ayatка tayanıp, anan mutavatir, jönököyle hadis emes, mutavatir, şek kümönü jok hadiske, anan meşhur hadiske. Meşhur hadis degen baştalışında ahad bolup baştalып, keyin meşhur bolup, sahabalar amal kılgan hadisler meşhur bolup, güçlü bolup. Uşular menen erece tüzülgөн. Emi bir hadis geldi, uşul Abu Hanife tüzgön ereceni bekem deydi. Biroq alsız bolsa bu erece bu hadisni jogorku götürөт. Sebebi al erecenin arkasında güçlü deliller var. Emi bunu muhaddisler koy deydi. Anda sizlerge şu muhaddislerin tili menen söylüyor. Kanday? Muhaddislerde şunday erece var. Bir alsız hadis bolsa, öte alsız emes. Dağı bir alsız hadis bolsa, ökönün manisi bir bolsa, ökö biri-birini koldap hasanun li gayrihi degen derejeye çıkat. Dalilge jaraktуу hadis bolat. Bütündö jarh we ta'dil ilimi, je bolsa mustalah hadis iliminde muhaddisler şunu o adet hadis daif. Bul da daif. Ökö öte alsız bolbosa, ökö bir-birini koldap hasan li gayrihi derejeye çıkat. Bizdekine geldik. Bizdeki Abu Hanife tüzgön erecenin arkasında güçlü deliller var. Aga bir alsız hadis gelip atsa, sizlerde iki alsız biri-birini götürüp atsa, bizde biri güçlü olgan biri alsızı götürmeydi. Bir aytsa, yok bizdeki bu peygamberin hadisi, bir yakta peygamberin hadisi. Ökö biri-birini kolda. Sizler bir Abu Hanife'nin sözü, bir peygamberin hadisi olursa keçir. Abu Hanife'nin sözü, bunda ibarası, manisi ayat. Maha gel, şul erecenin arkasından 2 ayat, 4 hadis, bir sahabanın fatvası, bir sahabanın fiilini tabir edelim sana. Şunun bardığı deliller.
Ошондуктан эгер бир hadis имам Маргинани Хидаяны жазып калганын билет, түшүнөт. Hadis сахих болсо алып кеп койду сүйүнгөн боюнча. Даиф болсо да алып кеп койду. Себеби кайда күчтүү, эреже күчтүү. Ал hadisти да хасан ли гайрихи даражага. Ошого эч кимди мен билбейм да алымдардан сөз этибарга алынган бир алымдар Hidayaдағы мына hadis келген, бұл hadisиңер алсыз, дәлелге жарабайт. Ханафи мазхабыңардын ережеси алсыз деген ешкім айтқан емес. Сөй барды білген Абу Ханифа сахих hadistен, анан жана аяттардан өкім алған. Ошого дафу далилин мустадил. Имам Маргинанидин Хидаяга алып келген дәлилин алсыз болгондугу Абу Ханифанын 150 жылдан мурда жазып койгон ережесин алсыз кыла албайт. Ал о илгерилик күчтүү бол бүткөн ал. Ушул эрежени эсиңерден чыгарбагыла. Демек, ал бизге алсыз, Абу Ханифага алсыз эмес. Бирөө китеп ачам десе, китептер бар, Устазым Шейх Мухаммад Ауама шундай дейт: "Кад юридул хадисул фақих далилан." Бир фақих адам бир хадисти далил алып келиши мүмкүн. ويكون هو الدليل إمام نفسه فيخرجه محدث من كتاب المحدثين المتأخرين في الزمن من أئمة المذاهب الفقهية ككتب السنن الأربع ومسانيد ومعاجم. Абу Ханифанын сөзүнө ылайык келген, андан кийин башка китептерин алып келип, бирөөлөр аны эмне кылып койушу мүмкүн? Далилдеп коюшу мүмкүн. Ал далил сахих болсо нурустун, даиф болсо эреже кайра көтөрөт. Эки жагынан тең эле бизде күчтүү далилдер. Эми адамдардын арасында ушундай сөз бар, Алла разы болсун. Абу Ханифанын заманында хадистер топтолунуп бир китепке жазылган эмес. Абу Ханифа хадис жеткен эмес. Андан кийин Абу имам Шафииден кийин анан хадистер топтолунуп жазылып баштаган. Абу Ханифанын мезгилинде хадистер топтолунбагандыгы үчүн ошол китеп хадистер жетпей калган деген түгүндө далил жок сөздөрдү айтып жүрөт. Өткөндө да бирөө айтып тур. Абу Ханифа бирөө боло турган болсо, ал мезгилде хадистер жазылган эмес. Шафии антип айтпайт. Даватчы антип айтпайт. Ханафи антип айтпайт. Ошо кичине таасирленген кичине вирусу бар. Ушинтип айтат. Эми ошого шахида шахидун мин ахлихи деген эреже бар. Özlörünө dellep келебиз. Ошол сөзү туура эмес экен деген. Кали Ибн Теймия. Алардын устазы имам Ибн Теймия деген чоң алым айтат. Бул сөзүн Ибн Теймия Раф'ул Анам деген китебинде баяндайт. Буну биздин устазыбыз Шейх Мухаммад Ауама Асарул Хадис деген китебинде да баяндайт. Кала Ибн Теймия. Ибн Теймия айтат: "Иннал аиммата аллазина кану qabla jam' hadhihi ad-dawawin." Иннал аимма десе 4 алым айтылат. Абу Ханифа ошонун ичинде. Качан аимма деп айтылынса, бул 4 аимма айтылат. Аллазина кану, алар ушундай мезгилде болгон qabla jam' hadhihi ad-dawawin. Хадистер топтолуна элек мезгилде болушкан алар. Кану a'lamu bis-sunnati minal mutaakhirin bikathir. Кийинки келип китеп топтогон, хадис топтогондорго караганда сүннөттү эсепсиз эле жакшыраак билет дейт. Демек, кийинкилерге караганда Абу Ханифа, Имам Маликтер хадисти жакшыраак билет деген. Кану a'lamu, алар илимдүүрөөк болгон bis-sunnati, сүннөттө minal mutaakhirin, кийин келгендерден, китептерди топтогондордон, бикасир көп. Lianna kathiran, өтө сонун сөз болгондо кээде жакшы бизге пайдалуу сөздөрдү айтат барча. Kana kathiran mimma balagahum sahha indahum. Көбүнчө ошолорго жеткен хадистер сахха индахум, аларда сахих болгон хадистер.
Qad la yablughuna. Bizga ol hadisler jetip kelgen жоқ deydi. Аларга сахih болгон, бизге жетип келген жоқ. Illa жетип келген болсо дагы ан majhulin bil belgisiz адамдан жетип келди дейт. Hadis daif болуп калды. Ау би иснадин munqati'in, же болсо санат үзүлүп daif болуп жетип калган. Ау ла yablughuna bil kulliyya, же болсо бизге вообще hadis жеткен эмес. Абу Ханифага жеткен, бизге жеткен эмес. Ошондой болушу мүмкүн да. Бир табиин пайгамбардан hadis тукту, Абу Ханифаны замандагылар айтты дагы өлүп калды. Абу Ханифа укту, аны риваят кылган жок, фикх жазып койду. Ошо эмне дейт? Qad la yablughuna дейт. Ибн Теймия мүмкүн бизге жетип келген жок дейт. Бирок Абу Ханифа аиммаларда ал хадис Абу Ханифа айткан жок, эми андагы теңки кылып чыгышпасын. Аимма деген ичинде Абу Ханифа дагы бар. Qad la yablughuna. Анылардын алага сахih болгон хадис бизге жетип келбеди. Жетип келсе да majhul менен жетип келди. Бизге даиф болду. Абу Ханифага даиф эмес. Сен балагахум ва сахха индахум додот. Аларда хадис сахih болгон. Ау би иснадин munqati', же үзүлгөн санат менен келди. Аны мухаддистер карады, хадис даиф деди. Ау ла yablughuna bil kulliyat. Ошо такыр эле бизге жеткен эмес, Абу Ханифага жеткен өкүм жазып койгон. Эми ушуну алышпаса билбеймин аны. Ва мин амсила. Силерге мисал келтирейин. عن مكحول دجن رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا ربا بين أهل الحرب. Biz soğuşup atkan kabir mamleketler menен musulmandardын ortasında riba, sütkorluk жоқ деген hadiste rivayet kıl. Ve azunnuhu qala beyne ahlul islam. Hadiste rivayet kılganda biraz şekten odat. Beyne ahlil harb ve beyne ahlil islam. Biz men soğuşup atkan kapırların ortasında riba жоқ деген hadiste rivayet kıldı. Bunu Abu Hanife dalil kılgan, eldin bardığı bunu daif alsız dep ne kılgan? Ayıp taşkan. Bu hadis Abu Hanife'ga sahih, bizge kelgende daif olup kılgan. Em sözü qarаңыз. Sebebi bayağı Rusiyadan, anan Amerikadan kredit alsa bolot деген mesele çıqqan go, çuva ustaz ayıp çıqqan, şul meseleden gelip çıqqan. Bizdin o ilgili kitaplarımızda, Hidaya olsun, başka kitaplar olsun, degele bizdeki etibar kalgan kitaplarda bu mesele var. Biz menen ahlul harp'tın ortasında riba yok. Biroq zaman özgördü. El-fetva yetagayyaru bi tagayyuriz zaman ve mekan. Zaman özgörüşü menen fatva özgörüp turadi. Oşon üçün bizde erece var. Fil ibadat kaidalar, ibadat babında, orozo, namazdagi, ibadatdagi ereceler, bular tavqifiyya. Özgörbeyt. 5'indin 4 reket farzı bir zamanga gelip 3 reket bolup kalbayt. Ramazan bir mezgele gelip Şabal'da farz bolup kalbayt. İbadat babı tavqifiyya, özgörbeyt. Alemul muamalat, soda satık meseleleri yetagayyar. Bi tagayyuruz zaman vel mekan. Ereceler özgörüp turadi. Emne özgörüp turadi? Sebebi muamalat adamlarga meselesi de bu. Soda satık, başka icara, kafala, başka meseleler var da. Bu adamlar özgörüp turadi. Bizim Peygamberimizin zamanında soda men azırkı sodalar bir emas da. Demek zaman özgörgön sayın ereceler de özgörüp turadi. Oşon üçün bizde Hanafi mazhabında ne deydi? El-ibadat tawqifiyya vel muamalat tanzimiyya deydi. Adamlarga erece tüzüp beredi, jengilletip beredi. Bir soda oylap taptı, bir ölür. Qaraybiz. Al Kur'anda da yok, hadiste de yok. Abu Hanifa da aytkan emas. Biroq bizde jalp ereceler var. Qarayız. Bu riba yok bu, sütkorluk yok bu, aldamçılık yok bu, ökönün ortasında razıçılık var bu, al-gharar yok bu, belgisizlik yok bu. Qarap kurup bismillah sodan durus deyiversin. Sebebi muamalatta zaman özgörgön sayın fatva özgörüp turadi. Sebebi Abu Hanife rahmatullahi aleyhinin mezgilinde otun satığı durus emes bolgan. Nege dese fihi cehala degan. Sebebi bunda belgisizlik var. Ne qanday belgisizlik var?
Men sizge bir maşina, bir eşek otun alып gel desem, sen mayda otun alып kelip koysan, men çoğun otundu kalap atkan. Ölçey albaysın, je tarazaga tarta albaysın. Je jana bardığı munda kıyışık koyuşuk, baylangan har kандай da. Anan oşogo al mezgilde otun alуу mubah bolgan. Bardık adam barıp tokoydan otun satып, özün otun terip kele bergen. Boldu, sizler satpagıla elden mar terip kele bersin degen. Zaman özgör. Bizim zamanımızda hazır otun satsan bolot. Prosta adamlar oşogo makul boldu. Bir maşina su otun deysin, su otun alып kelip bir maşina kırkılgan otun deysin, mayda otun deysin, kırkılgan deysin, joğun otun deysin. Abu Hanifa'nın Peygamberimiz mezgilinde al bolbogon menen hazırkı mezgilde bolup kaldı. Sebebi muamalat. Ansı karınday, ova ilgeri uşul riba durus bolçu. Sebebi biz al mamleket menen soğuşup atabız. Soğuşup atkanda ayaka girip 1 kilogram buğdaydı 2 kilogramga satsan boluverir. Je bolsa 2 kilogram almaştırsan boluverir. Nege dese soğuşup atabız biz. Emi azırkı mezgilde biz soğuşup atkan mamleket çok. Oşun üçün çoğu ustad şonu aytkanı mınu kitepten karab aytkan, al kişi kata aytkan emes. Bolgonu zamanды biraz karab koyganda azırkı mezgilge fatva bul ereje menen berilbey turgandыгын aytıp koyganda jakşı bolmok. Azır çoğun alımda Şeyh Taqi Üsmani, Şeyh Mustafa Zarqa, Şeyh Salah Abul Hac, Şeyh Luay Khalili jana başka alımlar azırkı Hanafi çoğun alımlar ne deydi? Azırkı mezgilde dünya özünün bardık yerinde sütkorluk bolbaydı. Kapır bolsun Rusya, Amerika, Şveysariya eşçede bolbaydı. Sebebi aljada musulmanlar jaşap atar, biz soğuşup atkan jokpuz, elçiliğimiz var. Zaman özgörüp ketdi. Oşogo zaman özgörüsü men fatwa özgörüp turat degen ошол muamalat babında, şonun jakşı көңүл burup koysalar. Emi şu hadiske la riba beyne ahlul harb ve beyne ahlil islam. İslam musulmanları menen kafirlerin ortasında soğuş bolup atkan ahlul harb. Soğuş bolup atkan kafirlerin ortasında riba jok degen hadis Abu Hanife rivayet dalil kılganda elder azırkı mezgilde gelip barışım ne degen? Bu hadis daif degen. Emi İmam Tahanawi aytat. Indiyadan çıkan çoğun alım İ'la-ı Sunan degen çoğun kitabı var. Şonda aytat Ahracahul Beyhaqi. Bu hadisi İmam Beyhaqi Şafii özünün Sunanul Kubra kitabında aytat ve huve hadisun mursal. Bu mursal hadis deyip. Biz ötkende hadis sabaklarımızda aytkanız mursal hadis fuqahalarda İmam Abu Hanifa'da, İmam Malik'te, İmam Avza'i'de, dağı Ahmad ibn Hanbal jana başka alımlarda bu hadis delil. Mursal hadis. Bolgon İmam Şafii gelip turib bu hadisni ne degen kişinin şartlarını koygan muhaddisler şonu erçip ketkende mursal hadisni hadis zayıf alsız dep koygan. Al degen ne? Tabi'in qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem dep sahaban düşürüp aytat. Ana biz aytkanbız mursal hadislerin barlığı hujjat bizde. İmam Malik'te hujjat. Emu aytat ahracahul Beyhaqi ve hadisun mursal. Bu hadis mursal hadis vel mursalu hujja indana. İmam Tahani aytat mursal bizde delil deydi. Ve cehaletu ba'da meşyekha gayru mudir. Gebir ki oşol şeyhleri İmam Abu Hanifa'nın belgisiz bolgondugu ziyan berbeyt deydi. Lianna tilkel cehala. Oşol alımdardın belgisiz bolup atkandığı bi nisbeti ileyne bizge belgisiz bolup atat. İlla bi nisbeti ilel mujtehid İmam Abu Hanife maşhur. Şonun için ana hadis alotpaydı. Demek bir zamanda hadis sahih bolup algandan keyin gelip turup al hadis alsız bolup kalуу mümkünçülüğü var. Bunu İmam Tahanawi uşunday dep bayan etdi. Dağı bir mesele qiraatu İbn Mas'ud. İmam Abdullah İbn Mas'ud'un qiraatı. Bizde 12 qiraat var go. 7 qiraatı mutawatir, kalgandары şaz. Eğer adaşpasam. Mutawatir rivayet menen gelgen qiraatlar menen mesela üçün Varş, anan Hafs an Asim, şoğuşuğun qiraatlar menen taravih namazların, farz namazları okusanız bolat. Mutawatir jol menen gelgen. Alemi şaz rivayet menen gelgen hadislerdi, qiraatты azır okubayız. Bizge şaz bolup geldi. Emi Abdullah ibn Mas'ud'un qiraatı bolgan.
Kufada Abdullah ibn Mas'ud oşaqda da al qiraat belgili bolgan. Ha? Al qiraat belgili bolgan. Hazır. Emi şu Abdullah ibn Mas'ud'un qiraatı Kufada belgili bolgan. Abu Hanifa'nın zamanında kadimkidey kânet mutawatir bolgan Abu Hanifa'nın. Oşol mezgildegi Abdullah ibn Mas'ud'un qiraatынан rivayet kılıngan gebir ayatlardan hükümdür alıngan. Sebebi bir söz koşulup kaladı, bir söz aşıkça bolot şunday da. Misal üçün azır aytып berem. Anan bizdin zamanга azır gelip turu qiraat ibn Mas'ud şaz bolup kaldı. Bul janagıga misalda Abu Hanifa'nın mezgilinde mutawatir bolup anı menen taravih okuşkan, farzlar okugan. Bizi zamanımızga gelip ortadan bir adamdın sebebinen al hadis ne olup kaldı? Eneme qiraat bize şaz bolup kaldı. Şonun üçün ne deydi? Qiraat ibn Mas'ud radıyallahu anhu kânet mutawatira fi zaman Abi Hanifa. Abu Hanifa'nın zamanında qiraat ibn Mas'ud mutawatir bolgan. Ve bana aleyha adid minel ahadis. Köptüğün hadisler kurulgan. Thumma asbahat fîme ba'd qiraaten şâzze. Andan giyin bul qiraat şaz bolup kaldı. Bizge gelgende. Qalet Jassas. İmam Jassas degen çoğun Hanafi alim aytat. Lem yekun harfu Abdullah ibn Mas'ud indahum variden min tariqil ahad. Sebebi Abu Hanifa'nın mezgilinde harf Abdullah ibn Mas'ud başkanca qiraat Abdullah ibn Mas'ud ahad jol menen emes, mutawatir jol menen gelgen. لأن أهل كوفة في ذلك الوقت كانوا يقرؤون بحرف عبد الله. Sebebi Kufa eli Abu Hanifa'nın zamanında namazda Abdullah ibn Mas'ud'un qiraatымен namaz okuşkan. Kama yaqra'una bi harfi Zeyd. Zeyd'in qiraatымен anan Abdullah ibn Mas'ud'un qiraatымен kadimgide namazlarda okuşkan. Sebebi mutawatir bolganda. Qala İbrahim an-Nakhai. İbrahim an-Nakhai Abu Hanifa'nın ustazı aytat. Kanu yuallimuna ve nahnu fil kuttab. Biz medresede kiçine Kur'an'ı jattap жүрgөнүбүздө biz deydi. Şu menem şunu jattayt bolçuk deydi İbrahim Nakhai ya. Harf Abdullah. Kama yuallimu harfu Zeyd. Zeyd'in de qiraatın Abdullah ibn Mas'ud'un da qiraatını biz jattayt bolçuk deydi. Ve kana Sa'id ibn Jubayr yusalli bihim fi şehr Ramazan. Sa'id ibn Jubayr degen Kufaga bargan tabi'i sahabi ne deydi? Taravihte Ramazan'da şu Abdullah ibn Mas'ud'un qiraatымен okuyup bolçu deydi. Sebebi al mezgilde bul qiraat maşhur bolgonduktan, mutawatir bolgonduktan. Bolsa taravihte okugan. Bul janaga dalil boldu. Abu Hanifa'nın mezgilinde mutawatir bolgan, az bizge şaz bolgan. Al bizge şaz, Abu Hanifa'ga şaz emes. Misal üçün fasiyam 3 ayyam mutatabi'at. Bizdin azırkı Kur'an'da fasiyamu 3 ayyam. 3 gün oroza qarmagın degen kaffaratta şunday erece var. Azırkı bizim Kur'an'da fasiyam 3 ayyam. 3 gün. Abu Hanifa'nın azırkı bizde Hanafi mazhabtagı erecede mutatabiat, birinin artan birin qarmaysın degen şart var. Emnege Abu Hanifa bunu koşkon dese Abdullah ibn Mas'ud'un qiraatı menen koşkon. Anın mezgilinde mutawatir bolgan. Azır biz anda emes. Ana bu mutatabiat birinin artan biri kılış degen jok. Anda hayatta jok dep aytsa, al Abdullah ibn Mas'ud'un qiraatında var. Al oşol mezgilde mutawatir bolgan. Oşo menen adamlar namaz okugan. Anan dagı taң kalıştığı Abdullah ibn Mas'ud'un ömür bayanın okuatkanımızda esiңерде bolsa Borborduk meşitте aytkanбыз, eski Borborduk meşitте. Paygambarыбыз kimde kim Kur'an'da үйрөнөм dese Abdullah'dan үйрөнсүн деп aytkan Paygambarыбыз hadisi var baç. Oşondan ulan bardıq sahabalar Abdullah ibn Mas'ud'un qiraatını үйрөнгөндөгү точка токтой турган жер. Umar ibn Khattab radıyallahu anhu taravihte 20 rekat kılıp bekitip özünü halifalığında 20 rekat okuganda kimdi imam kılan bilesiniz mi? Ubay ibn Ka'b'tı. Ubay ibn Ka'b Abdullah ibn Mas'ud'un qiraatымен okugan taravihte. Ha? Ve an Ubay ibn Ka'b radıyallahu anh annehu kana yaqra'aha. Oşol Abdullah ibn Mas'ud'un qiraatымен okugan. Biro narazı olsa gelsin ha. Ustaz, geçiriz. Beşer Raşit koşuğa tura geliyor.
Жоал окуйлы, Амишар Рашид мүмкін ал 7 кыраат менен окуп атат. Абдулла ибн Мас'удтун кыраатын азыр карылар гана жаттады, бирок немеде ал жана 7 кыраат 12 кыраат окуганда, мисалы үчүн Элдияр кара азыр сабак болот да, суббота күнү сабак болот, ошол киши Абдулла ибн Мас'удтун кыраатын билет. Ижазасы бар. Так, бизде канча убактыбыз калды? Бүгүнкү сабак бир аз оорураак, бирок ошентсе дагы 17 минут да. Анан да бир маселеге токтолуу дагы, анан кийин суроо жооп боло турган болсо суроо жоопко токтойбуз. I'tibar riwayat bil ma'na al hadis 'inda al muhaddisina wal fuqaha. Эми бизге Абу Ханифага же болсо Ханафи мазхабка айтылган дооматтардан бир доомат. Биздин фикх китептеринде биздин алымдар бир хадисти далил келтирсе, muhaddisler келет дагы ла асла лаху. Бул хадистин негизи жок дейт. Кандай негизи жок? Десең, ал өзүнүн заманында хадистерди карайт дагы, ушул лафзы, ушул ибараны, ушул жазылган хадис таппайт дагы, жок мындай хадис жок экен дейт дагы. Анан тиги мазхаб кармагандара Кудай берип салат. Паланча деген мухаддис алым ла асла лаху деген бул хадистин негизи жок деген дейт. Эми токтоло турган маселе, хадистер мани менен риваят кылынган. Бул мухаддистерде деле, фукахаларда деле. Фукахалар muhaddislerге караганда бекемирээк риваят кылат. Себеби алар маанисин өзгөртпөстөн риваят кылат. Ал эми muhaddisтерде маани менен риваят кылып, маанилери өзгөрүп кеткен көп хадистер бар. Имам Бухари рахматулла алейхи эле бир хадисти 5 жерде алып келет, маанилери башка-башка, лөф сөздөрү башка-башка, мааниси бирдей, сөздөрү башка-башка. Себеби маани менен риваят кылынган. Анан бизге келгенде эле душмандык кылып коет, өзлөрүндө боло берет. Кандай? Кандай силер эки таразамен тартасыңар. Силерде деле маани менен риваят кылуу дурус, фукахалар бизде деле дурус. Эми сөздөрү туура келбей эле калса, аны негизи жок деп айтуу туура эмес. Кээде бир хадистер бар, аят маанисин хадиске окшоп айтып койгон. Кээде хадисти башкачараак. Мисалы мындай деп айтып коет да, мухаддистер мааниге көңүл бурган да. Мисалы үчүн мынтип айтып коюшу мүмкүн да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, тамакты отуруп жегиле деди. Фукахалар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, тамакты отуруп жебеш керек деп койду. Анан туруп жебеш керек деп хадис изде мындай хадис жок деди. Отуруп жеш керек дегенде туруп жебеш керек деп экөө мааниси эле бир. Фукахалар ушинтип маани риваят кылган. Себеби мухаддистерде деле, фукахаларда деле ушул нерсе кеңири таралган. Ошого биздин китептерде мааниси менен риваят кылган хадистерди карап туруп эле буну негизи жок деп айтканга болбойт. Бир хадис тап келиңиз, ошо негизи жок деңиз эле, мен маанисин Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизиден таап берем. Бар. Болгону сөздөрү окшошпойт, мааниси бир. Айтпайбы? Хадисте тамакты отуруп жегиле десе, биздин китептерде тамакты отуруп жебегиле деп койгон. Экөө бир эле да. Иннал хадис ярвихи al-fuqaha fi kutubihim bil ma'na. Себеби muhaddisler, fuqahalar hadislerdi özlerinin kitaplarına mani menен rivayet kılat. Ve rivayeti bil ma'na mu'tabaratun indel muhaddisin. Emi hadislerde mani menен rivayet kılan muhaddislerde de var. Fa'ammatul ahadis allati beyne eydina marwiyetun bil ma'na. Azır bizim kolumuzdağı hadislerden değerlik bardığı ele mani menен rivayet kılgan. Söz rivayet kılgan hadisler kolumuz menен esepteyiz. Men kezebe aleyye muteammiden فَلْيَتَبَوَّعْ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ diyen hadis kana mutavatir lafzi. Peygamber şu sözler etken. Başka hadisler var da mani menен rivayet kılgan. Ne deyip? Allati beyne eydine. Bizdin kolumuzda hadiste merviyetun bil ma'na. Bir mani menен rivayet kılgan. Ve men nazara fi sahih Bukhari. Kim sahih Bukhari diyecek şey karab çıksa okusa. Jönele sahih Bukhari sonun kitapları kıkırıp jürüyor be, okuş gerek. Ustazın aslında var mı? Sahih Bukhari'den alabız, Abu Hanife'ni albayız. Yaxşı ekan. Sahih Bukhari'de okudun mu? Şılqiyat. Qaysi şeyhte okudun? Icazan var mı? Yok. Hem Kuday berdi. Hazır hem Kırgızça oturulup kaldı, hem anı menen okuşat. Anı Arapçadan, oşol hadisten icazası var, ilimi var. Adamdın aslında oturup baştan okup çıkışın gerek. Biri aytat, sen hadisten söyle öyle koyçu dedi. Ben hadisten söyle öyle koysam, sen söyleysin.
Men de şo söyleyeyim de okup geldim da Kuday bermadım. Men ne diyorsun sen? Sahih Bukhari'di tamgası menen 10'dan köp şeyh okugan baştan ayakka çeyin. Maqtanish emas. Ötkönde ustazыбыз Şeyh Said Bagdaşqa barsam, aytat, Madinada çoğun alim var, menin ustazım Hanafi. Yok, hay, tiru. Tiru, Allah'ım. Kırgızstanda en alim kim deydi? Ben aytdım, ustazlar, alimler köp desem, ne deydi? En alim Şeyh Oljobay deydi. Жоқ, ал мени мындай айып кылып айтат анын, шылыңдап айтат. Неге? Жок десем, сен өзүң айтып атат экенсиң го, мен алыммын деп. Мен алым деп айткан жокмун. Эми сабактарда ушинтип айтабыз да, мынтип окудум, мындай кылдым. Мен жок, мен айтып айткан жоксун, мага айтып келишти дейт. Ким айтып бар десем, туюр дейт. Чымчыктар айтып кел дейт. Айтып, ада туюр кеззап дедим, жалганчы экен ал туюрлар. Сага туура эмес маалымат жеткириптир. Ушинтип айтылган сөздөрдү жеткиришет экен да. Өзүн мактап атат, өзүн алыммын деп, андай эмес. Wallahi андай эмес. Просто баягы өзүнүн маселесин айтып коюш керек да. Сен Бухариден сабак берген акың жок десе, акым бар деп кала берейинби же айтайт, түшүнүп коюн дагы. Бухариден сабак берген, мен айтып мен сабак берип атпайбыз. Азыр сабак бүткөндөн кийин Бухариден сабак баштайбыз кайра. Сен Бухариден сабак берген акың жок деп. Эмне акым жок? Мен 10'dan köp şeyhка тамгасы менен окуп ижаза алганмын. Устазыбыз Шейх Тарыктын астында 15 жыл Бухариди шарктап окуганмын. 100гө жакын шейх дүйнөдөгү. Олжобай, сен окупсуң. Ошо сен окуганыңа мен мага окугасаң да ижазам берейин деп 100гө жакын шейх ижазасын берген. Үйдө турат, кел көрсүн. Менин күбөлөрүм бар, ошону мага келип, жетип, колумда атым жазылып, түгүндө шейхтин колу коюлуп, бирөө Египеттен, бирөө Мисирден, бирөө Йеменден жөнөткөн. Мөрү басылып. Ана ушуларды айтсак, адамдар жеткизип барат экен да, Олжобай мен эң алыммын деп атат депчи. Аллахтан сактасын. Андай эмес. Эми мен 45ке чыгып калып мактана турган заман эмес да магачы. Болгон адамдар мага тийишет, ошолго жооп беретине гана айтабыз. Илля бизде эч нерсе жок. Илимибиз жок, анын бардыгы биле, илимибиз жок болгону бар, азыраак илимибизди элге жеткизели деп бара. Кызмат. Анан Сахih Бухариди, жөн эле мен Сахih Бухари жакшы көрөм деп окуп чыксым, Ошол Сахih Бухари эмне? Ра'a масдак хада. Ушул сөздүн чын экендигин көрөт дейт. Хайсу юрва хадиса вахида. Бир эле окуя дейт. Иддати маррат фи сахихи. Имам Бухари өзүнүн сахихинде бир эле окуяны бир канча жерде би алфазин мухталифа башка сөздөр менен риваят кылган. Демек, мухаддистер деле бир эле окуяны башкача кылып маани менен риваят кылып айтылган. Кале Зейлаи. Биздеги эң чоң алым мухаддис чоң Зейлаи рахматуллах алейхи айтат. Насбурроя деген китеби бар. Hidayanın hadislerini çıkarıp her birinin senedini yazgan. Zeyla'i aytat, ana hadisi teşehhud İbn Mas'ud. Abdullah İbn Mas'ud'un teşehhudi. Az biz okuyan at-tahiyyatu lillahi ve salavat ve tayyibat okuyatavuz go. Uşul teşehhud Abdullah İbn Mas'ud'un teşehhudi. Uşul teşehhud bi ennel eyyimmetel sitte. Sitte dese Bukhari Muslim'ge 4 sunan koşulat. Abu Davud Tirmizi İbn Majah bi ennel eyyimmetel sitte ittefaqu aleyhi lafzan ve ma'nan ve zâlike nadirun. Şul kutubu sittede Abdullah ibn Mas'ud'un bizdin Hanafilerin teşehhudu lafzı menen manisi menen bardık altı oten rivayet kılgan ve zâlike nadirun dedi. Bunda ötüt az dedi. Sözü dağı manisi lafzları da tura gelgen dedi. Çok muhaddis alım. Gönce manisi menen. Daha ayta turan sözler var la. Суроо жоопко неме кылсак сиздердин дагы кээ бир муктаждыгыңыздар болсо калганды иншалла кийинки сабакта улантабыз. Сабагыбыз мындай анча-мынча оорураак болуп кетсе кечирим сурайм, себеби
Boldu endi biz janagı ilim jorak ötüşübüz gerek ha. Muhaddislerdi, roviylerdi, alımlar, kitaplardı söylüyor turgan darajaga götürüşübüz gerek. Çoğu ağacı Allah'ım razı olsun. Adamları şu sizlerdeyi darajaga keltireyim siz daha götürelim darajaga. Soru joktan jorak çıkıp inşallah. Anan düşünbeyt eken, anan oor bolup kalat eken deyip otura bersek anda önüp koyuyoruz ha inşallah.